Oh, she said Kiki. Kiki, Kiki, Kiki. What about the flash on here? Do it again. Hold on, Mama. Do it one more time. Do it one more time. Do it one more time. When I see. Kiki, come on, say Kiki. Yes, mommy. Let me see. Do it again. You can remember. Kiki, Kiki, come on, fais. Kiki, montre-moi comment Jaylin fait. Hey. Non. Pourquoi tu fais ça? Kiki, comment Jaylin fait? I thought you put it by his shoes. I thought you put it. You found it. Where was it? Jaylin, where you going, Jaylin? No. Mama? She call you Mama. Mama! Tingnan Mama. She wanna go out the door. Oh, they bed anyway. I go say put it mama put. It didn't take go. Be careful, mama. I said I blame her by it then. La pour ouvrir porte. Jaylin. Non, non, non. Non, non. Non. Aiden. He wants his friend house. Let's see what we put together. Shoot, I'm gonna open this door no matter what. Look. No, not Kelly, the devil shot him after. I got it. Be careful, be careful. Slide the flashlight on her eye. Et then courir vers Soulia dans tes gauches pour le camion, Jaylin. Aiden? Il parle moins chien. T'as un chien, il m'a tout gardé. Aïe, ma tante. Ma tante, où sont nos demoiselles 2 ans? On fait vidéo pour Jaylin, c'est un souvenir pour Jaylin. Gade Ginawa, gade. Ginawa. On met des corps. Ma tante, tu pas grand monde faire ma tante. Qui l'a joué 8 ans? 8 ans ma tante m'a gagné. Regardez ma tante, regardez. La pas laissé mes chiens dans la boîte là. On pense que chien a pas très Jaylin. Regardez. Jaylin, regardez. Il est capable de souper. Regardez ma tante, regardez. Pour le calme chien, regardez. Chien pas quitter au prendre Jaylin.